nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemun mapatimuk ini lawi-lawinin sini kaguruhan te di Mahamulia tu jalan tumpukan ini untuk me pagnakuraan WCA painte sini Pusbawaris Darul Hijrah atau Darul Ihsan ini betumpukan ke meyoa na asal garu halin-halin pagpangaji tendi isan painte ko hatine nya patapatan sumagua bang painte pinipi PN na aku le rumain dukui magurung leksyo atau ini bang ini sumagua baya japu masa atau maesib sigite tengit dambua aka-aka panghute sallallahu alaihi wasallam. Adapun naam si ini pitu saat jihad je peruntungan apabila kita lambat lai. Wei pege luar je kasabut buin kita ini gak dunia oleh ante wanggepi gak dunia hatinin patujuhan te bang lumayan tujuh akhirat. Sebab nen kue kita itu sakaula-ula magpihalutu apa in kesamian ini pela ikan tak tagamihanti atau sadiahante pege kita tu hantang hadja pabuta si matalan bu nia hatinin palan jalante aban sabanien sebagai tahati waktu kita dengan maka yung panghut sallallahu alaihi wasallam si hadisnya Mahamulia inakawe ne bangsin ne paintamanan paintihatinin hak atau sa japat sempat sambatan si baya taabot sileu kiamat sebab inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala ileu pa inni yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yellow yen gini magkagunahan painte samian hatinin ne pangatain nuk demikian jero sa magkagunahan in ne anakin bisan pe ini ne kawasi anak nu bisan pe general kawasi anak nun atau bisan pe sundalo anak nun atau ini pe KGS ne ting presiden gak niya. Dan kian isab alta nun bisan hatinin sa inyo hikane bisan nimin no bulak kue bulawan pa inte inhik kanal ta'anun da dunia taguna ta'abot silew iyan malaingkan sini ini matagunahin ini hatinin magkalagihanin ta'abot silew kiamat sini tekka illa man atallaha biqalbin salim sini tekka tuju Allah subhanahu wa ta'ala tekka ilew akhirat duk hatinin indiyelay magbabo painte pangatian sanyang amban sabanien bang kita tek katiselo akhirat mole kita hadarat Allah subhanahu wa ta'ala du pangatian sanyang na gani dapat ne in kita painte jalamud ne kita amban saat jihad je peruntungan ne du lamud ne kita painte amban ne yene siye tinagamihan Allah subhanahu wa ta'ala ini panagami Allah subhanahu wa ta'ala kita pansinadyan si kita iha ma la ainun ra'at ye panagami Allah subhanahu wa ta'ala kita hin ga abakas ta kita mata wala udhunun sami'at ga abakas ta kalaw tainge wala khatar ala qalbi bashar demikian ga usab bakas ta hina o pangatian atau ta imagine o pangatian amban sawanien tu si itu dan kalau kita pi si painte ini ne paruntungan lai atau ini pe painte kue gantayen bote asete tuju el akhirat bagaimana kah kita Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ien dapat kemeke we hinang haji manamal basag ke magsambahayang basag ke magsadaka basag ke atinin magpuase basag ke magzakat basag kyo ini pelay ganta hinang hap pananabang kyo atau magtato kyo si kahapan magdadakwa kyo atau magjijihad kyo
Dapat kami may tasabuti ni hinang hadja manamal atawa hinang painte tinumbasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadja tumbas. Damikiri sa bang upamala at hinang dapat kami kao hati ng jahulaka ni kiyo atawa pamamono ni kiyo pazizina ni kiyo pananangkyo ni kiyo atawa ine. Dapat kami tinumbasan si kao pain Allah subhanahu wa ta'ala paman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah bang nitaabot sila kiamat pagpuas ang panimok ng manusia supaya tinumbasan yan ni ata din paman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah sinesine pain Allah subhanahu wa ta'ala makahinang bisan hadya ko idurok tapong painte sa amyaan kahapan at inin dapat kami ko inatasabot telewe upama inkaw magkahinang hap hek katawa hinang hapain kasamyaan dini agin tapula-pula agin tabista bisan hadya ko painte sambatan me makanakin atawa sambatan me painte samyaan bagong batain ko durok tapong masin ni painin tinumbasan ni Allah subhanahu wa ta'ala bang kanyaan nin hinang nun hap takaswaan sa tumbas nin hap bang upama kanyaan nin hinang nun laat takaswaan no usab painte samyaan in hati nin tumbas hinang nun malaat laylaat usab pangkan ni pain Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah manjari na si tengedini hangkan itu subay pagmihit-mihitante pag-LUEN ka niya bang upama kita baya magsusun subay na kita magsusun andang pag-kahit niya susun painte dumihelu kwen tahatiten kemon susunin tap-tap mambuli sumagwa ina pagsusunten sa inyo pagsusunten pag-pain Allah subhanahu wa ta'ala sa LUEN bang upama tapos sa kiamat elo panas manama pinagbahasa-bahasa hatinin adaasta sa paite mataylew ng banatag kokte pinagbahasa-bahasa waktuian banghad sa kapalangihan painte samyaan sungotin tu silunya ga pikita bekas makakita painte hatinin maglasi sungot sumagwa sa elo akhirat maglangi manusia indem sungot de sa painte samyaan hawa kahalubiluhan hawa hatinin kajahujanaan kajahulakaan la isi painte hatinin waktuian na aban sa banien bang upama in kita mabaya kita nga hati mabaya kita nga tao mabaya kita hatinen tikatikahan tenhap tupobo kita painte pangatian sanyang gani dapat ni subay parulite subay hatite pahap subay hasilte bang sa ingge meke hatinen tadawhat me pakaradyan sabab ni inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala sidang buah ayat pa inne fa idza ja'atis sakha dahil kembanian pada Allah subhanahu wa ta'ala fa idza ja'atit tammatul kubra ya tammatul kubra tu si itu ku sa kaulawa ulah hatinin hatinin sobra pe bang upama me ni tsunami dahil ku itu bisan pe hatinin magpuan ibo mamatein hatinin bisan pe magmilyon mamatay minted de tiup tsunami atau minted de goyak tsunamihin sobra pe kalubiluhan billahi hangkan ni ginella li Allah ta'ala at tammatul kubra ku hatinin bahubuk din kay tao ni pat ni bang ini bang bagid dupang ini si bahasate hawa hadje painte hatinin kahalubiluhan sin waktu el kiamat yan yawma yatadakkarul insanu masa LUEN ta esed ni we tiap-tiap manusia bang ina bakasinang na sinunyahin bang kanyaan nin hatinin dalam buhay yang ban miahap dan buhay yang ban hatinin pananabang dan buhay yang ban magsasambahayang dan buhay yang ban magsasakat magsadaka magpahap-hap si pong kinaine malasa si hatinin muslim pagkasine malasa si bangsane malasa painte samyan si agamane labi-labi ng Tuhan ni painte hatinin rasune ien bang upama sayen kahinanganin taabot si LUEN yatadakkarul insanu ma sa'a taesebe dan buah manusia ini bakasinang paamma man taga wa athara al hayat ad dunya sine-sine kanyaan nintu dia tak painte samian bulak dunia ini taga kanyaan nintu si waktune kailum ne tekka kita uhante bang tungan ni kita bang ini ni hinangten yatadakkarul insanu ma sa'a paamma man taga wa athara al hayat ad dunya sine-sine kanyaan nin pananagga duk pinalabi we ne kayuman ne matusi dunyahin agen ne ligap ang pagagamane agen ne gay kahatine gay kasayune bang waktu ini ne padambahayang nin gay ne katauhan ne bang upama makasambahayan duk sambayang subu atau bang tatunay ne duk sambayang isahin atau bang kasambahayan duk sambayang asar ye me ien sube ien
upamaman taga nalabi po bang upama kanyaan nin pananagga atau kanyaan nin hatinin hinang nin hadya hinang kadawlakaan pamiminasa atau pangarangpas atau panunumbi atau hatinin pangalimut atau magpahinang pitna supaya tabono ni pait kasamian yedang buwa agamanin ng buwa bangsanin bang iyan kakahinangnin taabot sila kiamat asa ga niya hatinin katikkahan ni kahapan pamaman taga wa atar hayat at dunya duk sine-sine kanyaan nin pananagga duk pinalabi wa na kailuman dunyahin ang banang akhirat ni fa inna jahima hiyal ma'wa sabi na din na pain Allah subhanahu wa ta'ala innar kain niya iyan pamulian niya iyan pangakal Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbi napayamanong bisabang upama sa iyan kahinangan nun hinanghap wa amma man khafa maqama rabbi sinesine hatinin sa tinalaw nenge tinalaw hatinin nenge luusi deheluhan Allah subhanahu wa ta'ala taawat sila kiamat wa amma man khafa maqama rabbi wa anhan nafsa anil hawa sine-sine tinalaw hatinin nenge si deheluhan Allah subhanahu wa ta'ala taawat sila kiamat ukatinin pineges wene pinepe wene ginhawaran nen ginhawa nafsunin amban ine amban mezina amban ine amban mehinang syaitan amban ine amban hinang ngalangpas amban mengalimut na bang upama iyan kakahinangan nen tinalo iya bisan ngalimutan bang buwa pong tiya muslim tinalo iya hatinin bisan makaha po anya nga makapiso ko pong tiya muslim tinalo iya hatinin bisan makabono atau makapapedyan atau makapuwagwa laha pa kasamian pong kinaine muslim na taabot sila kiamat inhiyali to amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa sabin nabi benna patiulga sumagua tu sirin dahat kita ulali atau wala kita painta samian ngase-ngase we saukat na kita magsasambahayan we saukat na kita maghahaji atau ine pehinangten bang upa magay pahapte tabi at palangitin geha patinen igay painta samian hinangte yun pangandaakan Allah subhanahu bisan hinangte pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala sumagua hakti antara Allah subhanahu antara ipon Allah subhanahu wa ta'ala gay parulite gay pariharate gay hatinin pahadjete pong tinete muslimin na ini nan sini suway kita tinalew suway kita itu pahali pagyawe painda sallallahu alaihi wasallam tinilaw na dambuwa elaw yan sahabat ni painda sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis pain sallallahu alaihi wasallam katauhan di kay papain na bang sina magkabangkrapanin atau bang sina magkarusunganin ga niya ated bialta ni gani ated bisiya di tatangan ni bisan ini dapat kay meke gay kapageri we asal alta ni bisiyin bisan dumansiyin dia hatinin jawa dia tak luma ga niya dekatan niya hatinin we ka jahulakan ni pain sallallahu alaihi wasallam si may sahabatin katauhan ni pain ni bang sina hatinin ye mabangkrapin pain sambung me sahabatin o Rasulullah mabangkrapin pain na bang si kami ye niga niya pain na si iya bisan ng buwa dinar atau bisan ng buwa dirham pain Rasul sallallahu alaihi wasallam al muflisu man jaa yawmal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa amali kemon na sinabot ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ye pain na mabangkrapin sine tek kat daabot sa kiamat pain na inkakanian nen duk magbuo may sambahayang ni aabasag magsambahayang dukaabasag magzakat aabasag magbuase aabasag magjijihad aabasag magsasadaka aabasag hatinin maghinanghap sumagua ine kanian nin tu si dunya wa qad daraba hada na kanian nin tu data dunya bakas talubak we nemyaan bakas katumbi-tumbian we nemyaan bakas tapisok we nemyaan ine telai geisa takalete dua hatin gaysa agen takalete banggay piyon nga luwa magsasa atau yene sa sawi na magsanggain magbonoin magbuslahain magbikat nyawahin kung kinain ng muslim na bang sayan katikkahan bang sayan kakahinang ng tusi gata bulak dunya katikkahan nin pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang upama pain tek kasilo akhirat atau tawasilo kiamat ayu ina mamamatag siyahin bang ni hatinen taabot iyan ga niya kemon haba bakas tanya we ne bakas tapisok we ne bakas talubak we ne bakas tabono we ne bakas tatagwa we ne lahamyaan bakas hatinen kapapedian ne miyaan tasuntuk ne miyaan tasipan ne miyaan takakal ne miyaan kemon ien maku ye hatinen kahapan ang banpain kasamian bakas makabinsan na iyan
tiye hadyaw pa may 10 makong kahapan ng mangkaw gaan niya talid bisikaw kahapan mo pag ubos ni kahapan mo lay talid daw de kalaatan din sa pinatampo itiw painte samyan si kahapan si kalatan mo magtamba manamba ni kahapan mo lagi no ne manggana kalahapan mo di magtamba manamba ni kalatan mo katambahan pined do painte samyan kalaatan ni aabakas bininsana o no pinisok o no paabot sila kiamat iyan hapien pinatamba si kao ubos tek kapag iyan gaan niya tabis gaan niya hatinen tabista si kao ine ilegleban ni kyo yalan narka jahannam wal yadu billahi min jari iyan subay kita metlen subay kita tinalo kay bang upama hangkan kita ito bisan pinain hatinen kita magsambahayang atau magzakat atau magpuasa subay do hatinen paruite pahap-hapte hatinen antara manusia habut sa Inasusunod na naman mati ni Allah tayo na binabno taawot sila kiamat bang upama sa iyan kahalamin kanyaan nung to si dunya pamuminasa kyo pamaminsana kyo jay kyo kalumabean tin mi kyo hatiyan nga hapa hat me isaro hat painte samian me patinggi pinatenggian kyo sunto kataw me ine mukto ni kyo minasa mukto ni kyo mono mukto ni kyo mapatay jay kyo kapag salasayan kaya man di bang ina mo matay sila hatten di agen bang sati magbuno binunoin agen bang sati hatinen yene magpapatay pinapatayin kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam idha takal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hatinen magbono bang hatinen magsampang magkasuwa duangan muslimin magsalta duangan sila kanya-kanya ruksanjatare bu hatinen magbono si yea mamatay eduk ama kamatay sa isawi sila narka pen hadang buah sahabat Rasulullah ma hadal qatil fa ma balul maqtul awe na painde bang mapatay asal tatak ni kalaatan takaswaan ni kalaatan tumbasilin tawat sila kiamat ini sa painde kasaan painde ama mapatay painde li'annahu kana harisan ala qatli sahibi pigi kanyaan men painde jaga rusabi mapatay painde samian kung tinaini na bang upama sa iyan kanyaan tu siya dagata bulak lunya jaga kyo hatinen hat dume bisagay me patut hat hadja pinain inin hat hadja painte samian me dampon lahing hat hadja me painte samian pilang potong lahat grabe tuwa magkabangkrapan kyo bisan sa inyo basag mo magsambayang basag mo magpuasa basag mo magzakat hangkan subay hatinen pagsadyahan tabiyan pagi pain Allah subhanahu wa ta'ala ko ni ayat tawasaw kan sini pain ni yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ello ga niya hatinen magkamumpa at makatabang amban me pangalta bisan te hatinen kay kan pangaltanon makapenno si bulak duklangit bulawan atau pilak atau bisan pikyo ko dayahan hatinen king atau ini pelu sultan bang taawat sila kiamat gay ni magkamumpaatan si kaawin wala banundot bisan ti anak mo ko may general atau sine pelu gay makainihan painte samyan na tu sinin subay hatinen kita pahali sini damikianien duk subay kita patanam duk subay kita hatinen kanya-kanya magsadya pang sa inyo pakaidote tuusi itu inakahan kita ya Rasul sallallahu alaihi wasallam si ello kiamat si ello akhirat kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu taabot sa kiamat dia atas pitu ginisan pitu tumpukan manusia pinasaindung Allah subhanahu wa ta'ala hatinin si landung si saindung minulia si Allah subhanahu wa ta'ala si ello ga niya landung pinagbahasa-bahasa daasta sa paite samian matauloy ng banin ng tagkokte sino may ahayan ye may hatinin pain Rasul sallallahu alaihi wasallam imamun adil dambuan ban paragnaan painte samian imamun adil ye ni hatinin nakura sarang painte samian katintune sarang katune sarang kautune si sine kauman ni sini hatinen ayat ni bangkyo hatinen kapag amanatan
Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap dan buang man kampai na Allah pain Rasul sallallahu alaihi wasallam nakura duk tiap-tiap dan buang man kami sosong kami tinilaw atau responsible kampai Allah pain Rasul sallallahu alaihi wasallam simia pinag na Quran di. Na subay kita pahatul, subay kita hatinen papatong PGWA, song kita tinilaw, song kita hatinen sumaria Allah subhanahu wa ta'ala ada kala ni hati masayan hinangten bang ipama hatinen gay bang upama gay kita adil song do hatinen takaswa te bang ini bakas hatinen bang hinangte pamin sana ti pamisay si amin pinasaindong Allah subhanahu wa ta'ala si logana ni saindong malengkan pa ite samian saindong Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua, wa rajulun nasha'a fi ta'atillah, dan buah lella atau dan buah nekerende nuri ye si pagtaatan atau hadinin si panuhot pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala na bang atin sayan bang sayan kakahinang paite aahin bang sayan kakahinang paite samian lillahin atau rendehin nuri yang hadje kamu ini amban akil balik sampai paite samian agen-agen taga pamilya sampai hatinin agen-agen nganak ngampune dune sayan hinangin sampai pabahit niya si pagtaatan Allah subhanahu wa ta'ala pinasaindong Allah subhanahu wa ta'ala taabot silaw gani niya alay landung malaingkan landung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini si kedua pa si katelu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam tambuan ba may pinasaindungay yene pa inni hatinen wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid yene hatinen dambua lella atau lella yene pangatian nen pilmi ni hadja pataaluk pilmi ni hadja hatinen ija i imagination nen tuju masjid we pikir-pikir ne ini waktu nen tien ini bakasen bang ini hatinen we ginagahan we jaga ye manamal bang ini waktuhin bang sumian pagkasuot ni pagkasaot ni magjamahin bang sumian pagkasaot ni bang siine bang intag pagbanganin bang buine binangin duk bang sa inge duk me hatinen bang ni sabisan to sa inge karu ni bang nilu kasal di atas na iyan ni si keempat iyan ni warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi dan buruan lella atau waduangan dende magkasilasa si karena Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo upamahan pagkasilasa karena Allah subhanahu wa ta'ala upamahanin magkasilasa kam magtutut kami ngaji magtutut kam hatinin may pakalikuran magtutut kami pakalinasihat atau abi-abi no painte samian dambua pung tiay muslimin atau dambua pung tiay lella atau dambua pung tiay dende tuwanu inilay ganta makapaghatinin kasilasa kam tugan karena inaruk ina malengkan karena Allah subhanahu wa ta'ala iyan pinasaindong Allah subhanahu wa ta'ala wah kani andon in siyalay magkasilasa siya karena Allah ta'ala tuk magsapi siya damikyanin karena Allah subhanahu wa ta'ala si kaluwa si katelu si kalime warajulun da'atu imra'atun da'atu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah dan buak yang banme yene lella hatinin binoo yewe dende hatinin maghinang minang hatinin maksiat binoo magzina atau binoo ine pelu bu ne iyalay hatinin ine ga bisan jed ga bisan hatinin usa atene sirendelay bisan te sa ingi hatinin bisan te ine ne sasatendehin tujuye sumagua ine sa dawanen ine hatinen bisa no hatin ikindeng matan ko kakitahan dende walagi de mong may piatong agen dinuru matanun geni ko kakitahan dende budina kita malihara matate Allah subhanahu wa ta'ala na sayin gante ine bang upama kanian nung sayin dati ke meke dende ne mamokauhin bisan peyen pihapihan ke paite samian labian nun bang sayin kapag hinang mo sekretin supaya kyo hatinen makahinang maksiat
sirambua dende bu hadjap aite gai tahatino bang upama ingkao binoy dende bu sabab sa kasabar nulay sabab hatinen hapamarak saya nulay ga tinuho tuwe no yen pangabi-ngabi pangyongyo ka udendele te katauhan no hinang syaitan ingkao taawot sila kiamat pinasaindong ki Allah subhanahu wa ta'ala si landung elogan ang kasaindungan malingkan landung Allah subhanahu wa ta'ala inape dan buat sa pambat pinasaindong Allah subhanahu wa ta'ala taabot sila kiamat yan elo ini elo pa intasamian wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Demikian dan buat sa pambangian si kaenne miyene hatinen atawalilla magsadakta ya pa intasamian kanawanne atawa sinongan inungsuran kanawanne sadakahin agen-agen hatinen sa hahawak sa baban panapuk ni sadakay kana Allah subhanahu wa ta'ala dumain pagpakali-kali ni dumain pagpakita kita ni pag sinungsuran kanawan ni sayin tinapukan ni nega ni nakaakaw ni padaga yung magakapay ni o kaurungan ko di siano yan o kaurungan ko bangga pa ni tatabang ko di siano mga hati ni leglag bangga tatabang ko di siano mga hati ni tubag na bang sayin da asyasehun in hatinin kao na sa indong Allah subhanahu wa ta'ala bisan to hatinin milyon na kapag sadakkan kapag zakat nun inete kay Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rajulun dhakara Allah khalian tafadat ayna nambua sa aalil la nagyatawrinde makasabot ya tawat esse bu ni Allah subhanahu wa ta'ala dindang-dindangan ni sabab katalew ni tunjo Allah ta'ala kasirasan si iye fadat ayna metak buat matanin dan buang ban iyan bisa hatinin pinasaindong Allah subhanahu wa ta'ala kasanlan ang tuburan yang jahat tawa lugar lahat pemuliante kanya pakania ga bekas takita mata ga bekas takale tainge demikian ga bekas tangan angan pengatian murah-murahan pinasaindong kusab kita di Allah subhanahu